Red lama by kwrwngna thangwi tongo Bharat-Bhutan. Tangsalo Bhutan Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuckk by hakotor ni montri bokhorok Narendra Modi malaimani yagulo khungnwi hakotor ni bisingo red lama swnamnani yapri naharjakha. Tabok Bharat-Bhutan ni bisingo red lama swnamnani bagai thainai laijak. Tangsalo New Delhi wo faika Bhutan ni Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuckk. Bono thangwi lamsugoi ka hakotor ni montri bokhorok Narendra Modi khungnwi hakotor ni bisingo koklambo khalaimani nukjakha. Koklam pandani yagulo montri bokhorok Narendra Modi Twitter saklai Bhutan Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuckk no lamsogoi belaikana khatungkha khanai Bharat-Bhutan bisingo kwbangma topic no twi koklambo salaikha borok Bhutan gana wo tongnai khanai bo kogrika montri bokhorok Narendra Modi te Bhutan hamkrani bagai bo logobo tongnai khanai saka koktama saimankha West Bengal ni Banerhatte Bhutan ni Sems ni bisingo red lama swnamnani bagai gosimang khungnwi hakotor ni bisingte aboni yagula Assam ni Darangate Bhutan ni Samudrop ni bisingo kaisa katal adivasi checking point nano taiwi bo koklam khlailai ka khanai aboni logeo khungnwi hakotor ni bisingo trade structure te investment ni business ni mutual power health education space technology no khobai khungnwi hakotor ni bisingo kaham halok swnamnani taiwi bo koklam khlailai ka khanai Bhutan ni raja Bharat hakotor salchar ni bagai faika thangnai 3 November ro poila Guwahati o faika aboni yagulo Tangsalo New Delhi o faika bo bureau report bokhorok